Okay guys, disclaimer. Disclaimer papagayam bato-bato sa langit. Ti ang aglisi mapuntaan. Ti mapuntaan, apay ngamin ngin tayem tabagin. O di napuntaan ka. Okay, medyo di matakot makaturturog. Puyat-puyat. Kasi sa ti bumakit hanga makaturog iti tinga ti rabiing gana ti bigaten. So ngano kasi yung orasan kat ni. Okay. Sika, Maria Capra, no de palpaluto daking ka. Di mo kiskisayan. Di ka giplis-placing. Tento no ramananan di jay nagipaluto kang ka, awanan para kenkwana. Kita may ka naka iti 5 ang manok nga ilutom. Ta iso ti share na. Ta adamo ti group happenings you. Sika mo ti share mo, jay gas kan jay banog mo. Iso di kan nag-share iti maluto. Okay, so nagpaluto kin kay iti 5 nga manok para arroz caldo. Idi naluto, umayon, iso ti kaudyan. Ngamni, nagadupay mo lang jay, arroz caldo. Kiwar, kung na dyan na nabaaw day tananang, saan mo na kiwaren? Saan kiwaren, bareng ada tumpaw. Tanya, umot sagpawnan ko nana. What? Awan ka no ti sagpawnan. Ni nagadumot tumtumpaw, nagdadakkel pay. Kung na dyan anak na. Di tumtumpaw, nagdadakkel laya. Hanmet nga arroz caldo alaya. 5 nga manok. Di 2 na i-placing gayam. Si kamot nga nag-i-placing, nga para luto. Nagsida ka lata kuman iti 2 nga lukpo. Agasam data 2 nga manok nga i-placing mo. Uray ko mano in lasinam. Diyan nagpaluto. Tapos niti kasta akit, ang mga kakasi nga agbirbirok. No, dapay lang makurimos na, kataong magayaman. Kasi diyan maminsan. Nagpaluto daking ka, saan ka nga gi-placing. Iti kasta, maramanan tumot di jay, nagpaluto. Hanga nasayat da jay nga ramid, kapaliiwan da iti papagayam, awan sinakitan tinakem, for entertainment only, vlog only, nga pakaadalan.